birashika ntaba yabonye na post yanyu kama sinzi gusa benshi barazibona benshi muri bo barazibona hariyo n'abastari benshi bahora bacako bakagira amakomantere marayika nk'umustari mu Burundi twovuga ashigikira aba influencer bo mu Burundi cyane abo twita aba promoter ni Natasha Burundi. Natasha abonye post yiwe amushize ko nareka gushaka komantere cyane aho hakujya mu Rwanda ujya mustari na ya mpano ya uwo mu star akomeye ariko adubu ujya arakugirira support akakorera ko yayibonye gusa nk'abandi ba star ba Satubi ba Fizo nabo araba legend post bayibonye barayirengagiza gusa uba wakoze komeye bagira promotion ibintu nk'ibyo barabyirengagiza sana kandi uba wakoze igikorwa gikomeye kubagira promotion abastari nk'abo Jereme gufata umwanya nicara muri Blessing Talk TV nze kuvuga icyo kibazo abapromota bo mu Burundi dufise ayo tata nizere nyene ko umeze fresh sana so like see ni king fast on one one my song professional on the microphone nongeye kugaruka ku mpwemi dasanzwe kabiri gatatu tabazanira umwe mu batumire badasanzwe kuno munsi uri hejuru ni Blessing Talk TV twabazaniye umwe mu ba influencer basanzwe bari kubakora bidasanzwe ku rubuga rwacu rwa Blessing Talk TV so ntitubarambira ikiganiro ni new live show aho twamuzanye kugira ngo ashobore kutuyagira muri bimwe mu makuru agiye atandukanye muri industry yacu na cyane muri industry yacu ya Price 257 so nizere yuko mwamaze kugira share comment ndetse na subscribe kuri channel yacu ya Blessing Talk TV so umeze neza kama yes jemeze neza cyane welcome in our channel bro ego ndashima ko urashobora kuramutsa abakunzi bacu ndabaramutse abakunzi bacu badukurikirana umwanya ni byiza kweri gufata umwanya badukurikirana bagafata umwanya wabo baba bari mu bindi badukurikirana batwumviriza mwakoze neza ndashaka kubwira amazina yawe abakunzi bacu man je nkaba nitwa Popwit cyangwa nshaka kanyita Popwit promoter abantu umwe mu promoter bari barakora neza mu Burundi shaka kubiraba shika birabira kumbuga zitandukanye zazo zose usanga Popo asanzwe ko uno musaje kuyituyagira ikikama abanje kubayagira kubijanye n'aba promoter bagenzanje bo mu Burundi ukuntu biriko biragenda ukuntu bakora kubijanye n'abasani badashaka kubashigikira how batashaka kubashigikira gute gama ndashaka kubashigikira nk'iyo umusani ufashe ukamugirira promotion ntabyabona nabyo yitaho gusa iyo umugire promotion wamusabye amahera arafata akaguha amahera ukamugira promotion nacabona agaciro kawe gusa ushatse kubasaba amahera nukubagira promotion bakabona urukundo rwa promoter mu Burundi ukuntu dukora yes ukuntu dukora tubitangira kugira umuziki w'Uburundi ugere imbere gere kure cyane yes hamwe baza batumikwa nk'abandi bastari bakomeye mu award meshi akomeye uti rero aba influencer muri dogera cyane abastari bacu babidogera bimwe biri ku rundi rugendo niziye ntambamye muhura nazo kamana kambanye duhura nazo kenshi nuko ushobora kugira promotion umustari ukamugira promotion akayibona akayirengagiza akayigira nkuko atayibonye kandi yayibonye gusa twebwe tuba twakoze cyane twafashe umwanya cyicaro tukabapostinga ibintu nk'ibyo gusa umustari akabyirengagiza canke birashika ntaba yabonye na post yanyu kamana sinzi gusa benshi barazibona benshi muri bo
barazibona. Hariyo n'abastari benshi bahora bacako bakagira amakomantere amarayike. Nk'umustari mu Burundi twavuga ashigikira aba-influencer bo mu Burundi cyane abo twita aba promoter ni Natasha Burundi. Natasha abonye post yiwe amushize ko nareka gushaka komantere cyane aho hakujya mu Rwanda ujya mustari na ya mpano ujya uwo mustari akomeye ariko adubu ujya arakugirira support akakorera ko yayigonze. Gusa nk'abandi bastari ba Satubi ba Fizo nabo araba legend post bayibonye barayirengagiza. Gusa kuba wakoze kukomeye kubagira promotion ibintu nk'ibyo barabyirengagiza sana. Kandi wakoze igikorwa gikomeye kubagira promotion abastari nk'abo jereme gufata umwanya nicara muri Blessing Talk TV nze kuvuga icyo kibazo abapromoter bo mu Burundi dufise. Turakeneye support mikomeye kugira natwe turabe ko twotera imbere tumere nk'abaho abo mu gihugu kibanyi cya Tanzania ukuntu bo abapromoter baho bakora cyane rwose kugira umuziki wabo utera imbere. Ariko mu Burundi nembo naco bibabwiye niyo mpamvu usanga batahamagara mu award akomeye n'abanyijya award ruka kuba ya Class Award nta Murundi numwe bashizemo. Gusa abatanzania bagiye nka bose abo ibihugu bikomakomeye n'abibonye. Tuvuge ko ikibazo ari kiye cyatumye ata Murundi ashobora gushika muri Class Award. Ikibazo cyabaye ibyo mbona nuko batariha amahera ya babagire promotion kugira imiziki yabo igere kure cyane baze barariya amahera muri Class Award ku bashefu igihugu gatanga amahera kugira umuziki w'u Burundi utari imbere baze barahamagazwa mu ma award akomeye kure niyo. None tuvyitwe yuko umuziki ndundi udateye imbere kubera ko utashoboye gushika muri Class Award. Niyo impamvu ni promotion kamani canke n'ukutagira ubuhanga bw'umuziki na professionalism irimwe mu muziki ndundi. Ubuhanga barabufise kandi abastari b'abarundi barazi kwandika byo gusa ahubwo habuze amahera ya promotion kugira bazatanga promotion bikunze baza barakora na bose batanga promotion kugira imiziki yabo igere kure kuko bibafata gushira ko umustari ataramenyekana kure niyo umuziki w'uko nyene atabahaye akantu ibintu by'ubu bisaba promotion uri kuvuga ushatse kuvuga yihega man. Watubwiye yuko musanzwe mu bapostinga ushatse kuvuga ko abapromoter bo mu Burundi badashoboye badafise imbuga za promotion zihagije abasani b'abarundi kamana. Imbuga za promotion badufise zihagije gusa ikibazo kiri ku bastari b'abarundi ntibashobora gutanga amahera ku ya promotion naho bagira promotion ya gusa nabyo abona arabyirengagiza. Gusa igihe uba wateye imbere washitse kure yatangura kukurondera umugire promotion naho biba bigoye kugira umugire promotion ataguhaye akantu kuko ujya mwanya ufata wicaye kuri postingira nka video cyane ifoto umwanya munini cyane. Shaka uduhe akarore nka bamwe mu ba influencer bashoboye kuba birengagiza cyane wemera mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi cyane cyane nk'aba influencer bizera cyane hariyo nka Tyro 6 Demand n'ujya n'umu influencer akomeye cyane mu Burundi ubu bariko bamufata ngo n'umusazi gusa nibyo ubu ageze kwa Rujandi baramucanye gusa ujya mu influencer akomeye cyane niyo ukora kamani kandi agisa asaro abastari bamwe hariyo abastari bahora bamushira ko bamuvuga ko Imana umufashe ntuzi ko baba batereye baje kumuvuza kuko ujya mu influencer akomeye hamwe nabo influencer andi promoter bo benshi baramuzi umwe mu influencer mu Burundi bakomeye cyangwa abo twita promoter uwo aratuma umuziki w'u Burundi umenyekana iyo mu Rwanda kuko umuziki w'u Burundi kenshi nirenga mu Rwanda uretse kure mu Rwanda. Ni kubera iki kamana
tuzi ariko ikirundi kitaraja internationale cyane ariko dusigaye dufite abaririmbyi benshi baririmba English kandi why indirimbo nyarwanda zishika kure mu bindi bihugu atari Burundi kandi baririmba ikinyarwanda? Abanyarwanda bari ku yindi level gusa umuziki dundi uragirirwa promotion ikomeye ndaba nkaho hakurya mu Rwanda cyane muri Tanzania bararimba igiswahili kikagera kure gusa mu Rwanda naho bararimba ikinyarwanda nuko bashira mu cyongereza cyinshi mu Burundi ashobora gufatanya indirimbo ya 5 minutes ari kirundi gusa kandi igiswahili ashizemo basi umuziki wiwe ugera muri Tanzania muri Kenya za Uganda akaguma aririmba ikirundi gusa afuma ashiramo na kongereza gatoya kakarefe gakomeye gusa abanyiyo ndirimbo ya dramatisa mborero indirimbo nziza cyane indirimbo iryoshye vraiment ndirimbo nawe umvira uvuga umusari niyo kwelimo n'icyongereza cyinshi gusa naho irashika yagarukanye bayivuze ko bwakiri babiraheze tuzi ko ari impamvu atarondeye abamugira promotion abapromota benshi iyo mpamvu nayo turamenya indirimbo yagarukiye ahiri nk'ubu nana byuze Emily irashikana gusa araba nk'ibyo bihugu bya Tanzania amasaha 20 biri kuri Emily Murundi akubuca Emily mu kwezi kumwe abona ari mustari rema gusa abastari Emily basigaye bazibona nka interview sinzi ko byo murabibona mu Burundi kuko abarundi ibintu by'amavyuzi nibyo birukira cyane ahubwo iyo birukira hiti ifata Afrika yose cyane isi yose ahubwo birukira vyuzi ngo kugwiza Emilio baca biryamira ngo umuziki byishe bahejeje biramaze gushika mu gahura hamwe bihora bishika ba influencer mu Burundi mu gahura hamwe mukagira ikiyago n'abastare bacu b'abarundi dukunda gushika kenshi na bamwe mu influencer bo mu Burundi bamusanga bari mu byinshi atamanya baronka ari nk'abo bakora mu radio FM amaradio utaronka n'umwanya wo guhaguruka ugiye kurya no kuryama abo biragorana kugira ronka umwanya wo kuvugana nabo kiretse umwisangiye ku radio mukagira ikiganiro cyane kikagenda neza muvuga ku cyanye n'abasitari b'abarundi gusa kuvuga ku musitari w'umurundi atagwaye n'akantu cyanye abone na post n'ikiganiro mwagize akivuge biracana intege akagicishamo akakirengagiza biracana intege nibyo biduca intege abakunda mu Burundi kuri iki mudashobora gutegura hanyo mu gahura n'abastare mukababwira ibibazo byanyu kamana ikibazo ni ikibazo cy'umwanya nicyo umwanya tubura ikibazo tukabura umwanya wo kugira tuvugane duhure hamwe gusa ariyo amagroup amwe tuba turimo mu WhatsApp ya promoter akomeye mu Burundi kugira duhurira ibyo abastari b'abarundi ukuntu ubona arabonye post bamugiriye promotion naho iyo bari page imeze gute kiri kuri followers ubonye kuri promotion kumugira support kuko yakwimviriye kugira promotion ibyo geranje kwashikiriza ubutumwa bwa rugo nabucishije kuri Blessing Talk TV nere ngana utagize abone kuko TV niyo doza ndacisha ko ubutumwa bwanje nabo bashikiriza shaka usezere abakunzi bacu ugira akajambo babwiyema akajambo nanjye nababwira abakunzi ba Blessing Talk TV nuko muri abafanzi beza cyane abafanzi ubonye video yaciye kuri Blessing Talk TV reka kugira share na cyo bita partage mu Gifaransa cyane sabone kugira tuze turabashikiriza amakuru meza cyane aciye kuri Blessing Talk TV ukazobona mbuzi ikiganiro kizoba cyashikirijwe kuri Blessing Talk TV niyo TV ya mbere isigaye yizewe mu Burundi iyo TV nanjye nabasezere ndababwira mugire umunsi mwiza mwakoze bye bye